Kastalatibyan! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. An-anwem ti sexy, no darling ti everybody. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Ay, luto ka pa na yun, Surayda. Ay, tatang. Merienda day tulot-lutwag. Ay, inkiwar sabay. Tatang. Ay, paborito. Ay, nagpayatag ta. Ilot-lutuan na iti paborito ko ang merienda. Inkay agtugaw ijay salas. Taikan kayo inton madamdama. Wen, pasurutam iti naingil akape, Tatang. Di ka madanagan. Takaingilak. Ala, inkagbuyan iti TV. Nagmayat ti adda anak na analae nga gluto iting kiwar. Nagseksi matan ni Shirley bayaw. Sa katag short pant pahinulo maabas di ta kalsada. Kat siksi gayam, yagpasiksi. Di naktatampansinan bayaw. Kasanaw, kat nakapoy ti diskartem. Kit-kit dayak mata. Kid-kid dayam, no adayaw. Makita ng araw. Ay, managbabay nak namin no balasang ti kasangsangok bayaw. Ay, kasano kang aron ngay makaaram no kasta. Ay, bayaw. Makitkitam day tamagmag na di ta kalsada. Imot Surayda day ta. Ay, nagsakit ti mata. Ne. Umay samot dito'y balay At damot igam na. Ay, makansa bayaw. Kita mo. Ay. Jack kaya ta sang munday ta babae. Umay talaga dito'y balay, bayaw. Ay, ingkasabatay. Hello, manang. Umay kayo man ikan iti merienda yung ngayong kiwar. Ay, thank you, Surayda. Nagsaya at kalakit din aya. Ay, napudot pa'y dayta, manang. Ay, wen. Aguray, tayabak ni Lakay ko. Lakay! Umay ka man dito, oy! Apay aya bakit? Ipan mo man iji kusina, dito kan-kanan nga inted ni Surayda. Tani, nagpudot. Ay, katuna. Ay, Surayda, umunag ka. Ay, saanan, manang. Regards langan ka ni. Amumon. Ni Guryong? Un manang. Jay crush ko. Aguray man. Ayan na ayan ni Guryong. Guryong! Awan samot ni crush, manang. Awan sa. Napansa na basketball. Sana bali, manang. Makitak tumutlakan ni crush. Umunag ka, taurayam nga agawid. Sa anon, manang. Tada pa'y aramidak iti balay. Sige nga, Rod. Thank you, iji inkiwar nga inted mo. Sa uulite. Uy, bayaw. Nagnanam da ito inted ni Surayda nga inkiwar. Nagkilnat siga. Ay, rama nama. Ay, Jack kaya ta ramanan day ta. Ramanam nga min Inted ni Surayda da ito, iparakan ka. Nungay at tagayuman na. No, syakla amay sa. Mas may mayat no ni Surayda ti asawaam. Anya? Ay, pakpakawan mo na. Una, tani Shirley ti kayat mo. Ni Shirley? Di nantupay mo ti agluto dahi jaya babae. Kita ni Surayda, naglaing nga agluto iting kiwar. Unag paiso, naimas da ito inted na nga yung kiwar. Hangam, kasla nakilnat samot unay. Ay, mayat. Isuday ta ti thrill na akana. Tatang, apay adi mo kinanday to ing kiwar nga inted ko kan ka? Rin naman aklag na ikamutapos tiso kon, hindi umuna akagat. Ay, Kitaan na natukulay jakin nga to ang ipon kao. Wen nga agpaiso. Ay, naimula pa di taing kiwar jay da ang ipin mo. Kasanwak pa makangal-ngal iti karnen. Dagkasar dito ayan tayaw. Ay, masapol ang maipatarimahan day tapos tisom. Sakbay nga agkasarak, tatang. Anyat ko na. Ay, kauray ka lang naguyak anak ang nagitimbagak. Kunak, no agkasarak. Awan, met nubiyaw. Kasano nga kasar ka? Ay,
Sapay la kumaa. Tai kasarnak to ni Guryong, tatang. Anya ngay nga road, kat saan matakayat ni Bayaw Guryong dahito inkiwar nga intag ni Surayda. Ay kat, apay abang bantayam. Kana ko na. Kano ikapi kumaday tainton madamdam Ay kanakid din, tanay. Basitan tinabate. Kukwak day ta. Ingkayo din nagtrabaho ka ni Guryong. Ay una niya. Ay, Bayaw! Nakasagana ka din ama pa nagtrabaho. Itay ka pa yung aururayan dito sa alas, Bayaw. Ay, umaya ka un. Tatang, agtugong kapay lang dito awan pa'y ngamin jeep apagluganan taama pan iti dentista. Apay, sa dito ti papanam. Ay, kasaritak la kuman ni Shirley. Sino a Shirley? Jayingay kaaruba tayo aseksi kan napintas. Ala tatang, dito kayo palang Shirley! Di naksamo nangag. Shirley! Oh, apay. Ay na, nakita ka ngamin. Nagsiksimot tanta suot mo ang miniskirt. Ay, bagay mo talaga, tanapo daw ka. Good, amin mat nga isuot ko kit bagay ko. Win nga rod. Ay, sa dino ayat paggatgatangam itibadbadong. Apay, can afford ka kadi. Signature amin dagito gamit ko. Kat uray nung ay adda kwartak nga igatang punto. Sige, panawan kan kani adan di sundok. Bye-bye. Sa bali man ang alugan, tinang sundo ka ni Shirley. Linawas sa matan nga agduduma alugan, timang suksukon kankwana. Ay, sa bali talaga tinapintas. Uy, Bayaw, isardang mo pa ilaan day tanan lansam. Apay, Bayaw. Ninsamat Surayda day tamagmag na. Kadwa naman ni tatang na. Tanya ko maita. Ni, sumrak damat dita klinik ti dentista dita baba day ti pasdak nga aramiden tayo. Di mo taltalayawan, Bayaw. Ay, hello Surayda, papananyaw. Ay na, si gamot gaya manong. Ay, ipaaramid ko man ti pustiso ni tatang ko iti dentista. Ay, kadwak ni Guryong. Ay, hello, Guryong. Hello ka now. Ay, hello. Nagpuskul ti bibig na ito yung babae. Sapay uray lag parang tigugot na nang isi. Uy, Bayaw, isamamat Pakpakawan, ibaganan tupay akayat ko. Talaga gaya man nasingpat ni Surayda. Agasam man lakay, kinadluan na ni tatang na nagpaaramid iti postiso na. Ijay ilay. Nakita mi nga rod kan ni Bayaw Guryong. Ay, kita man laang anya. Nagkita naman kan ni Bayaw Guryong. Anya, Bayaw. Ital na ka man, Bayaw. Madamaak nagtitext ka ni Shirley. Ay na, isardeng mo na teksan da dya Shirley. Tag di na magan dito yung lugar tayo. Anagadugayam ti boyfriend na alakay. Ay sos, pagan anong nga itikas ta klase ti babae. Gagangay tinapintas isungado ti agaram kankwana. Kano tinangag ko chismis? Kat nausam kano itila kaya baknang? Kukwartaan na kano ida. Ay sos, dayta ti made. Ay, no siya ti baro. Ay, nilangan Surayda ti armag. Na mabalasang, ken nagagay. Ken nalaing pa yung agluto iting giwan. Yes! Naisend konti message ko kani Shirley. Anya, ngay nga tatilutuwak nga ipadigok ka ni Guryong. Ay, jak mau mga ilutuan ni Guryong. Aging ga amat nagterik na kanyag. Jay manok atarakan ni tatang. Anya nga tanot tiliwag, kat iso ti ilutok. Sagpawak iti papaya, kan bulong ti parya. Ay na, sigurado lakit ya magustuhan na. Ay, wan, inak tiliwan ti manok.
Shirley day ta lumabas. Sa di naman nga tanti papanan na. Ay, naka-shorts manan. Sa balimot manan alugan timang sundukan kwa na. Wow, sumunga din ni Shirley nga ayat ko. Katunay na nagseksi. Goryo, Ah? naawat ko di mensahe. Kunam nga kita ka dito'y kantina. Imbag man tayo may ka, Shirley. Nakapimpintas ka talaga. Kaya't mo nga ag-date, ha? Isungaro da nagteksak. Adda kwartam. Adda sa nga ribok dito. Sang sangaribo? Ha? Sorry da. Anya der aramidem dita malikodan mi kini Shirley. Ngarud nalabsan ka laang agtiltiliw iti manok itay. Ita, adda kan dito'y kantina. Ay, umayak la gumatang iti Ricardo. Ay, gumatang akman iti Ricardo. San dito iti pagtungtungan taguryong. Tada da iti pangit asuray ka. Nagatuman ng ti karaidak ang naragrag abulong dito arubayanan. Ala, manang. Nagadumanen abulong akaraidam. Wan nga raw dating ko. Babanugak manen Isunto manen ti pagsakitan ti sikat ko. Nakaigamak mat iti walis, manang. Agkaraidak mat di tarubayan, may. Kastaya. Ay, naggagat ka man. Ay, adala kayat ko nga ibagakan ka, manang. Anya dayta? Ay, bagbagam ko man ni Goryong akabsat mo. Tapay? Kat no nag-date da ka ni Shirley. Isumat lagayam may di pa'y kalman nga awan. Kat nangag ko titungtungan da maipapan iti kwarta. Ay, amumti ko na ni Shirley, manang. Nga niya? Kuna nagit din. Ako rang kano jay sa nga ribon ni Goryong no ag-date da. Ay, kita dayta. Talagang agrup-rupa akwarta dayta, babae. Ay, wun manang, kukwartaan na ni Goryong. Ay, agawid laang ni Goryong ta talaga makangag kanyak. Agyaman na kiti panangidanon mo kanyak, Surayda. Agbalintuki din abiktima ni Goryong. Wun manang, narigatan. Masigurado, hut-hutan na laang ni Goryong. Goryong, nasaya ata si Mang Putkan. Ni bayaw nga manang. Na paano nagtrabaho? Nagapuam? Ket nakiditak mat Mano ti binayadam iti dayta kadik mo? Di manang may. Tilay bagbagana. Awanan tay sweldo man nagrigrigatam iti makabulan. Tay nyawat mo ko ni Shirley ameng. Anya? Nagkunakan kayo ti dayta? Ay na, saan kan nga aglibak pa'y Goryo? Amok tinapasamak. At nagipulungan niya. An-anwom ti babae akas ka ni Shirley. Tila surusurutan na, basta da kwarta na. Manang. Ay na, Goryong. An-anwom ti siksay no darling ti everybody. Ay, abayan bayaw. Asino ayat yung awagam? Itay payasan ka makataltal na. Awan, bayaw. Umay ka, aday pagkitakan ka. Anya dayta? Umay ka ngamin dito ya. Nalabaga mat akot si dayta. Itakla nga makita dayta. Ni Shirley tinakalugan dita. Wain bayaw. Ket amom no asino ti baro apapa na ita. Kaslamat la kay jay driver. Jagbak nang nga opisyal dito lugar tayo. Ha? Idi na minsan alawas. Pulis abak nang tisimurutan na. Ita, politiko mat. Sa pa iso ti awawagak. An-anwam nga itikas ta klase ti babae. Baro ka. Nagado anasaysayat ababalasang dito lugar tayo. Ngam ni Shirley.
barbaro ti pustiso ko naman. Ure kagat ko iti karay kay ti manok. Sana matukaul. Sige, tatang. Oo. Agbusog ka, anay ba? Ay, wag gayam. Nangalaam nga iti manok nga luto. Basta mangan kalatan, tatang. Ay, saan ka adamag-adamag? Sa bagay, inlasin ko gayam di itip na iso ti isa kurom kadag iti tarakin ko aman ako itong madamdama. Ay, wen, tatang. Bilangan man, umano tinagbati ang manok kaw. Wen, tatang. Sige, agbati kayo pa dito yan. Ay, papanam. Apay dahi ta nakamalo ko nga awit mau. Ipadigok di takaro ba? Ay, nagsayaat ka, anak. Ay, isukay. Nga doa ka aroba ti mangay ayatken ka. Ket sapay la ko ma. Taayatan na ko ni Goryo. Tayo mo tante ba nagkita? Nabartasak sana. Nakamanuak mat ngamin na botilya ti arak. Mayat gam ti ginom. Ano bisita? Sino deta? Hello, Goryo. May kaikan iti sidaan. Ay, apay ngay narakop nakmatan ngay. Ay, mabitlang. Ay, maibalang dayto idigaw. Pintas ka, Sulaida. Sikan sa amat nanti ka pipintasan na balasa nga nakita. Ay, na. Ipaglakit din tanabartek ka. Nukit mo, kasarta. Ay, Manong, nagkasar kami kini Sulaida. Nagbiit magtaon? Ay, katuna. Agkasar kayo ni tigabitan na panawin. Ay, aguray ka alakay. Tawan pa'y mo't partya na babaw. Wanan, bakit? Tapno agkasardan. Kasta la tibiyag ah. Saan kan nga griray? Titan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao apunana. An-anwem ti sexy no darling ti everybody. Tampok dito'y programa tayo. Kasta la tibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Kasta la tibiyag. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay. Kasta la tibiyag. Ket ita adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao apunana. Mapnek ka iti biyag nga addaken ka. Ket agsalukag ka. Tapno umasinso ka. Tampok ditoy programa tayo. Kasta la tibiyag. Ay, wow! Krep-krepan mo, matmaray. Ay, nadlaw mo? Piminta sa kanya? Nadlaw ko gapuday taangot na amakaulaw. Ay, ibagamot abagay ko dahi ti baro herdok, mare. Ay, wan, talaga abagay mo, maray. At dayamat ti saan mo abagay. Ay na, kasusweldo nga minilakay ko kat. Ay, imbag man, tauray talon dagiti anak yo. Kat maaramid mo pa ilaang tagparibang. Ay, apay kit din asaan, mare. Ay na, naalang aminin nila kay ko di bonus na. Ay, ni, panag-aalagaya man iti bonus ina. Katuan. Ay, ne, mare, ni mat kumari a Juliet dahi ta lumabas. Kas iti sigod, nakadaster manan iti pisang-pisang. Ay, Mari Juliet, papanam? Ay, imbag man ta nakita kayo ako kumarek, dito igit ti kalsada.
Ay, Mare, makitam dati karibriband abuok ko. Aywan, nagmayatin na buok day tamare. Nagsilong, straight na straight. Ay, amom, numanot ti pinagbayad ko iti daytoy. Ay, pugtuak maray. 1.5. Ay, naglakamot tan. Manot ti pugto, Mari Juliet. Gaputabak nang ka. 5,000, mare. Ay, na. Naglaing kan maray. Dandanin na pugto man. Apay, adapay surok na? Ay na, 5,099 laang mat. Mare, ada ka di extra bagasyo? Oh, taapay. Bumulot ako awan ngamin maisaang miita. Ay no kinaban-kaban ti lubon da bagas ijay balay da. Ure, may sa kilo laang ti bulutok, mare. Mare, pabuluda mo. Pudno, ada bagas mi, ado, ngam, Jack kayat ti mangipabulod. Kasta ka ding. Ado dita atersena nga ing kapagutangan. Ing kaumutang dita kantina. Sige. Inak nga rodan ko, kumare. Ay, kaasi mo ni kumari Juliet, mare. Apay ngay adi mo pinabuludan. Ay, maruam. Bayam, ama parigat nga agbirok iti pagutangan na. Di naman napnapanamon anang ipaspasikatan iti karibriban ta buok mo. Ay, wala. Jakat ipasikatan, kat nagni na ti panagbayad ko iti daytoy. No imbang kum ti pinagpariband mo, di ada ko maurnong ta. Kat adan to pa'y maalam mo ta bonus mo. Tila paggasgastusan. Agpasikat ka pa'y lang mo. Imbag kumamot baknang datao. Ay, agtal na ka man dita. Saan ka naragsak, anapintas ti asawam? Kahit pimintas ka nga ro, nagpariban. Anya ti kunam? Ulitam man. Apay ngay katamta chinilas mo. Ay no, ipakul ko kan ka na ito. Isang pagka. Ay, nakon. Ay, agluto ka. Ay, agsubli ka dito. Ay! Nakaluto ka ba kahit? Dandanin, lakay. Dandanay. Katluwi tayo kapay akiwar di talutlutwam. Lugaw nga ro da ito. Inyan, anay ko di basita bagas. Awan mo't ngamin nabulod ko ang bagas. Ay, lugaw mananti ka na. Lakay! Nakagatan ka ni ti fried chicken na sidaan tayo. Ay, nangmuday jay baka. Fried chicken kasok ti si Dandamari Helen. Ay, kanayon mo't anaimas ti sidaan da. Ay, Kadyay ngay igado. Idasar mo na, tamangan tayon. ano? Igadupay ka ti si Danda. Ayabam kit din dagiti ubing lakay tamangan tayon. Bayam amabannog nga agipukaw iti sidaan na ni Mari Helen. Anya ay nga rot. Ano saan tayon ada ito ilinugaw nga sinlang ti Ricardo na. Lakay! Lakay! Adak dito yung kusina. Ay, nagsakitan to'y karabukob ko, apo manok kaw. Adda ka matlagayam dita. Nagkunangaling kapukkaw kaya. Kinanya di pukpukaw mo fried chicken kaskada igado. Ay, tapno mang nagdagiti karo ba Mangantakit din, tani. Maibos da ito inlutom anatang ngawan sagpaw na. Na, ay, imbes ko mapasurutan nak, ang kunkontral na kitdeng. Hindi ka lang mabayin amang ipaspasikat iti sidaan ta na imas kat puro natang mo ti sidaan ta. Nita, agsawa pa lang. Nasakit tinakam ko. Imbis nga igatang mo iti sidaan. Pinagpariban mong pailang mo, di ka kaisuna apunos ko. Dinigos mo day tanariband abuk mo, maray. Saan pa'y amare? Amangan numaikat di agas na agsubli akulot to'y buok ko. Kaano man nga aldawan adi mo dinigdigos day tabuk mo. Madlaw mo, ajak dinigdigos? Ay na, maray, maangot ko. Ay, kunak ano na bang lupay laang? Kanay, ay sos, agtitinag mo tandagiti balakubak mo, nagado di taabagam. Ay, si kakit dimot, nakauy-uyaw ka. Ibagbagak lang tipod no, maray. Kun may sa, uray si kama, nakauy-uyaw ka man. Ne, asino ko matinuyaw ko? Awan mat ti malagip ko nga inuyaw ko?
di mon malagayp ni kumarita a Juliet anamin anom nga inuy-uyaw day tabalay da amarmar ba. Ah? Kat punumat ngamin amarmar ba day tabalayda. Ay, jakla mo no kasanuda nga uman-anay di takadagiti talong anak da. Kat ne, uray la agirigan. Kita ang mandaytan. Aguyaw ka man ako na ako. Kat punumat. Sapay uray ka lang katawa. Ay, Mare, madamag ko man. Kasanuda nga tanga agbibiyag. Kat karpintero laang mat nila kay na. Ay na mare, amom lang arudon at tila pagut-utangan na. Damagam pa'y laang. Ay, jakla maano, santikas ta pa nagbiag. Ay di mo nga rud uyawon idaan. Kasla naragsak ka pa'y ang makakita iti nakakaasi apa nagbiagda. Oh, awan mo't siguro ti makunam. Tapuro karne ti sidaan tayo ita. Awan mat ko man makunak. Anya nga dito tungtumpaw dito si daon. Ay kat, bawang ah. Saan mat na Ah, ano buok mat. Kita man. Nagatid to gabok. Akin buok iti dayta. Damagang pay lang mat. Kasi ka tinagluto. Kansi ka lang mat atid ti buok na dito balay. Na, kat ikatemon ah. May salang mat apiraso abuk ko dayta. Agreklamo ka pa'y laang. Ala, mangan kagit di. Bakit? Simangpat ka nun ni Uncle mi akardeng. Sino nga'y data nga uncle mo? Diyay nga'y nagnaad iji Amerika. Nangam pirmi ti imot na, day diyay akabagyan may. Isungawan ti makaiturad nga umasidagkan ko anak. Kastaya. Wala, taita lang mat amangag ko tinagan na. Agsaksakit ka no, talakayan. Kaya't nakanaw adito'y amatahay. Ay unay mat daytan. Ay, mapankuntuman kit dibisitaan. Kumusta aklang mat Ay katuin Oray no naungat ako nam, kabagyam lattaday dyan. Ni, mare, sikan samot ti mapan makitang tangdan. Wan mare, tada binisita nila kay ko akabagyan na. Di mapan ka nga rod makigapas. Wan mare, imbag lang ada maigatang iti bagas. Ay wan ata ni, awan samot tin ti mayat amang pautang kun ka dito lugar tayo. Wan nga rod mare, mabainak pa'y kitin. Nala, panawan kan, tamapaan akon. Nensamat kumarik a Juliet di makigapgapas. Ay kaasimot, nagpudot ngam an-anusan na ti makigapas, tapno adalang kanenda. Kasla mo naragsak ka makakit-kita. Din sapay makasagay sa piman. Ay, di naklatultuladan anag silang. Kan nalamuyot to'y nariban abuok ko. Aguri ka man. Apay, agurot sa matabuk mo. Ha? Nagadumot yung tinagan na Ay, normal lang day talakay. Unay kalakit din, ay. Kanya normal nga ibagbagam. Aprusam tabuk mo. Ay, di mo sagsagidan. Agpurpaur. Ay sus, napirdin tabuk mo. Ha? Kulot to mga mengkit. Pilitam nga ipa-straight. Ano sampay lang ti makitangdan bakit? Tatarimaan jay mansyon ni Uncle Carding. Si kalaang timang tarimaan? Awan mat sabali amang tarimaan. Amin dagiti kakabagyak, mabutang da nga umasidagkan ni Uncle. Tangdanan nakakadi? Diyak pa'y nadamag na ita. Siguro kasanon nga'y nagtrabaho kay Jay, ka-thank you latan. Saan mat siguro? Amo na mat siguro ti manang nga asin ni Uncle. Ay, sana mabalin day tao eh. Sana Ano day mabalin. Jay? Di mat kumari day ta. Isumad day ta pukpukaw. Ay, Jay sama na naimas asidaon dati pukpukaw na. Ay na, unay matan tinapasamak ijay kumarita. Tapay. Nangag mo anagpukaw iti kalman iti malam. Kanayon mo't nga ipukpukaw na ti si daon da. Ay namare, sa balin ti impukaw na iti kalman. Apay, anya tinapasama? Nagurot jay buok na nga impariband na.
nasubraan sa kano iting kabil da nga agas. Ay unay mat daytan? Isu asaan arumrumwar di tabalayda. Mabain maray, kalbon sa ngaminang. Berteng, kanakan, gusto pa ila day tararamidam. Apay, Uncle. Jak pa'y matnalpas. Umay ka dito, itatay bagakan ka. Uncle. Agtugaw ka. Ado pa'y tinaskan na maarami dito yung mansyon mo, Uncle. Agasam mat ngamin. Nabayag a panahon nga awan ka dito yung Pilipinas. Isungarod nga gyamyaman aken ka, tanaanos ka akanakak. Sika lang ti kabagya ka naanos nga imay nagtrabaho. Una, Uncle. Tati kayat ko, nasaya at matipagyanan yo. Ang imsan tagaya man nagsaritaan titangdan mo nga agtrabaho. Isu apagsaritaan taitan. Una, Uncle. Kukwamton da ito'y mansyon ka. Anya, Uncle? Iawat ko ken ka ti kasuratan. Amin na taga, kukwamaon. Agtagtagay na pagsamot na. Uy, Berting, agring ka. Uy, Berting. Agsubli ak matlangi di Amerika. Kunak lang nga dito yak agnaid. Ngam kinapudno na. Imayak lang nagbakasyon. Tapno mangkita ak no asino kadagiti kakabagyak, ti mabalin ko apangitalkan kadagiti sanikuak ditaoy. Ay na, nagmayatan at agtagay na daytaoy. Ket sika lang titalkak, Berteng. Tasika, tinaanaos. Sumaragdan ka man nga katawa. Tulagkan ka. Di mo matgayam kaya't ti makatawaan. Sino kumati kaya't na makatawaan? Ay, Mare, daytan jay lugan da kumari Juliet. Mas daawak man. Apay anak kagatang da iti lugan da. Nagbiit damutan abimak nang. Nakitam jay kaslamansyon abalay da ijay ilay. Ay no, naglawas ka. Amaw, no apay akala at abimak nang da. Gabaw ta naglako iti droga nila kay na. Tilay bagbagam mo. Anya naglako iti droga. Katwan mo. Ay na, adda kinawid da na rawa adaga. Mamati ka mo. Ti kunam kitday. Nagbalin ahol dapper ni pare Berteng. Ay agtala ka man, Mare. Apay ay akas na ka. Idi agrigrigat da kumari Juliet. Permi akinat katawaam ida. Itatabimak nang da, madilat tamat tiriknam. Ay, syakti patsyam. Adda ayamat bumak nang itikas takabiit. Saan ka unay, Mare? Kita day tabuk mo. Saan dan ngagtubog, kapo itikas tangaw galing. Isunsamot akat katawaan na. Kawan, nagkalbukan, kapo itikit na uyaw mo. Imay kami bimisita dito idaan abalay mi, Mare. Ita kayo lang nga umaymanan, Mare. Tadamot nga minan negosyo nga sa asikaswan mi. Ay na, sabali at talagang tibak na nga. Kat, kastala tibiyag adalat tamot dumurasan ti tao. Kat, kumusta kayo matan ngay ako kumarik ditoy? Dayta kumari tati saan latangag balbaliw. Amok kastamot ngagnanayon dayta. Kat ibagak tayo kan kamare. Liklikam dagiti ka aruba asaan anaragsak, nurumang ay ti panagbiag dagiti ka aruba da. Ay, dayta talaga ti aramidok, Mari Juliet. Aday wakon dayta ako maritan. Ay na, baknang dan talaga. Ay, lakay, kaano tangatamot ang makagatang itikas jay kapintas alugan. Jay lugan da Mari Juliet, kun pare Berteng. Ay katuan isumat jay lugan alimabas. Saan mo nga arapa apoy na maadaan itikas jay lugan? Tadi takabayalan. Apay abimak nang da. Ay, adda illegal nga ramidan niya. Anya nga illegal asasawang. Umapal ka lang, iso kas tati bagbagam. Siyak pa'y mat nga adda arapaap na abumaknang, tisaan abumaknang. Ay, marurudak! Ay! May kayong purwak mo kanya, nagiti mo anasnas.
Makaungot ka? Apay anyat basol ka? Lukas to'y lati kabailak ang maipay abiyag. Apay nga minabimak ng damari Juliet. Gapo, tanaanos ka na singput da. Sanda ang managapal akasken ka. Naragsak da, norumang ay tibiyag dagiti ka rubada. Ay, Jack Maklon na dyan na pasamak. Ay, agmauyong kansan. Kaya't ko ti bumaknang. Na? Kaya't ko matimaadan itulugan. Kaya't ko ti mansyon na balay. Ay, kastoy timako na ka. Mapnek ka itibiyag nga addaken ka. Ket agsalukag ka tapno umasinso ka. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. Mapnek ka itibiyag nga addaken ka. Ket agsalukag ka. Tapno umasinso ka. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag. Ket ita, at to'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako na. Sana bale nga awan kwarta, basta naragsak ti pamilya. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Day, asino jagkat katawa? Ni Tatang. Ay, maaramid na pala ang tagkatawa. Ay, Joy, ingkay tarimahan dagiti pinalingke ta ije kusina. Tamapan ko man tanday tatang mo. Apay nga ungtam manon. Kasimot ni Tatang akanayon ang maungtan. Ay, ingkakit din. Oo, bagkatom da ito basket. Ay, magnaw. Magnaw. Ay, simbagpot ka ba kahit? Ay, katawa. Makaparurod. Di ka gungat Apay, dakas da katawa. Anya aya tikat katawaam. Kaskalag balla. At katawa nga ro, dahil ito'y mabuy-buyak itipis bawok. Na, Kita ma, nagkatawa ka ba? nagbalod ka manan? Apay kaguram, pati pa nagpalod ka. Awan lang arudan makukwarta tayo. Ngam gastos kala gastos. Ay, anay ko. Apay nagkatos ka ngay. Ay, kurang mare. Kurang at talagang ti 1,000 ang pagpalengke ita apanawan. Ay na, manumot laeng ay timagatang na day tagatad maray. Isu nga rod. Ay, jak pa'y nakagatang iti bagas. Kasano ngayon ti allowance dagiti ubing nga agis eskwela? Talaga arumigrig at ti panagbiyagan maray. Wen maray, isu nga rod amariribo kanak. Naa, paka-stressam ko ma. Kat adamot trabaho ni kumpare Magno. Adda nga agpay so trabaho na. Ang kurang matlat ti sweldo na. Tanagadumot lat ti paggastusan mi ije balay. Ay, kumay ka ba kahit guya taman iti pelikula? Aksyon ko naman. Buya kala, buya! Apay tayo nagdup mo. Agtipid tayo iti konsumo ti kuryente. Tani, dakkel tumanen ti babayadan tayo. Agungot ka man ako nakaon. Basta awan ti agbuya iti TV. Ha! Sapay agbuya kami kumakanya ating ko iti TV. Ay awan! Ay, ilakon to pa'y day ta TV. Wow! Ay no? Puri ito ating lapya ti sidahin ko naman. Nanang, apay amay may samot a piraso. Wen tapaggugudwaan tayo. Anya? Paggugudwan? Manutay nga gugudwa. Upat tayo. Ay, agasan may. Ay, kukwak dya ulo. Nana? Kukwam mat dya ipos, lakay. Apo, ipos at talaga. Anya nga iti sidak di tayo ipos. Dya ipos kan ka. Tadjay ulo.
para kanyak. Hay, di ka nagreklamo. Ta nagrigat lang arudan ti panagbiag. Ayos, na ako. Ay, bagay! Ayan ti electric pan. Awan, Anya nga, awan. Kagat-gatan ko, hindi napalabas sa bulan. indulin kon, iswadimon birukan. Ay na, taindulin na. Kano nagpudot? Ay, isupay abayadan iti kuryente. Agtipid tayo ita. Kasano ba makaturog na tao? Ay, kat agpaypay ka na. Ay, una yan na padang parigat mo kada kami akabalay mo ba kay? Nay, nakariing kamot gaya man. Ay, good morning, my love. Una, nakaringa ron. Kita magtim-timplak iti kape ni. Nagadumat tanday takapi nga ing kabil mo di tatasam. Ni. Adoya. Kalayangan na laeng. Tapno na ingil mo basit ati kape. Kisayam day ta. Ah, Nangin ati kape. na. Puati kape nasken ati piden. Kisayam ko na. Oho, jalag kape. Ay, nasaysaya at pay no di kan agkape. Ay, baka pati asukar ti piden. Indulin kon aja asukar. Anya? Ay, unay kan. Wala, tasid-sidaon ngamin dagiti ubeng. Kat no nagngin ati asukar. Umaikan mangan, pari magno, aldawin. Ay, una niya. Pakal daw kaya man. Ay, Umaikan Tapag ranudan ta, dahito impabalon kanyak ni bagat ko, akarnit baboy. ah? Ado dahito, uy. Ay, imbagkan ka tapabalunan na kanibakit mo itinaimas ay si daang paray. Kat no nadagsan ti trabaho tayo dito yung construction. Kita man. Oh, may talati si dak. Nay, apa nay? Awan mo't makita ka si daang. Inapoy lang mo't dahita makit-kita ka karga dahita pagbalunam. Ada na para baw nga asin, pare. Ay, asain? Ay, sos. May blood ka di na oras no kasta, paray. Sige, agtugaw ka, tapag bingayan ta dayto si daag. Anya nga iti pamigsang agtrabaho, no asin lang ti si daag. Ni, ba't na nagsipot iti balay? Kapay brown out. Joy! Buyaw! Ayan yaw! Ay, adaday jarwar. Kapay nagsipot iti balay? Ay, awan ti agsilsilaw. Na, Bayam anasip nga. anya? Ay, rabihin? Ay, di tayo kagsilawan. Nangina ti kuryente, lakay. Ay na, amo ka nangina. Ngam, pati ka di silaw. Di mo kaya't amaion. Ay anusam tinasip ngat, tawan pagbayad tayo iti kuryente. Boring matitibalay, tatang. Bawal tagboy iti TV, bawal tag merienda, bawal tag siday iti naimas. Ni man nanang yaw. Mapan kami silangan agyan ija ayan dalolo kan lola. Imbag ijay, taado ti makan. Ah, ay, panawan da kami kaninanang yaw dito, balay. Imbag ijay, tanawaya kami nga agbuyay ti TV. Ay, ora siya nga rod ko makabuy-buya ako ni titibay. Ayan ni nanang yaw. Mapan ka no maturugan. Anya? Anya pa ilat oras? Maturugan na dagaws. Kas taman ti kunana, tapno makatipid iti kuryente. Paturugan na kami mat nga rudan. Nagbasa kay pa imot iti leksyon nyo, ah. Sayang ka no nga rud ti kuryente. Ay, madiday tuyan nga aramidan ni nanang yaw. Tatang, itulod na kami man iti balay dalulok en lola inton bigat. Sabado mat inton bigat. Maray, anya ter aramidam dito ilikod ti balay yo. Agsungrudak iti kayo, tadito yakon nga agluto, maray. Ay na, nagasukan ano agsungrod ka. Ay na mare, may ibusan, di paglutlutuan mi agasol. Iso nga anusak ti agsungrod. Apay, talagang awanen kwartayo. Adda sweldo nila kay ko, ang kurang mare. Iso nga rod akas tao na iti panagtiptipid me. Isumit lagayam anagsip nget dito'y balayo iti rabi ay. Kunak ano pinutdanda kayon iti kuryente. Ay na, agtiptipid kami laeng, mare.
Ay, uray to pa'y makan kat agtip-tipid kami. Nagasok. Ay, apay nasok. Apay mapupuran ti balay tayaw. Ni Nanang, agar aro di Jirwar. Ay sus, sumbrek pa iti unag ti asukin. Ay na, aglutluto ang Jerwar. Apay nagluto kay Jerwar. Tapno makatipid kayo, ah. Makita nga, guyag kami amin ay. Na, anong sanyo, ate asok? Anya lakit din, para asok lang. Mapan kami langan ka ni Ading, ija balay da lolo kan lola. Tatang, dito ipay labalayo dagiti apo ko yaw. Ay, katuna. Maburing da nga min iji balay. Nasaya at mait, no dito'y dapay lang agkabsat. Tapno at nakadwami hininanang yaw. Ay, win tatang. Uray duwangal daw da dito eh. Ay, ayan nga ni Joy. Kasangsangpot may pailang. Awanan iti abay kaw. Kano na panadago si Jay Salas, kat in switch nan titibay. Mayaten ti bubuyaan da. Ha? Eh, saan na kita makabuy-buya iti TBG balay? Apay asaan? Iparit ni Bakit. Agtip-tipid kami kanaw. Pudno, anarigat tibiyag kita. Hanggang saan mo mabalin at tipidam amin? Sa bali mo ti panunot ni Bakit ko tatang. Tay kunadang arudan. Sana baling awan kwarta. Basta naragsak ti pamilya. Ay, tatang, ayan tay bike yaw. Us-usaran nyo bay. Sagpaminsan naklangan nga agbisikleta. Apay aya. Bulude man. Pag bike ko man. Ingkala ni Jelikot ti balay. Indulin ko ija ita mga notakawan da. Amumatayin. Gapoy ti kinariga ti biyag ita. Adon dagiti agtatakaw. Apay, awan samot dagiti kabalay mo di tabalay umaray. Ay, nilakay ko, nagsaparimwar, tamapan ka na agbike. Dagiti mo't anak me, napandaim yan, ijayan da katugangak. Di agmay may sakang araw. Pinanawan dak mutan. Di pa'y kat nakaul-ulimag di tabalay yaw. Anya pa yan ngay. Ay ka maturugak nga agmalmalem Agbuya ka ay iti TV. Ay namare, sayang ti kuryente. Jak to pa'y agcha-charge iti cellphone kon. Tamasayangan ak iti kuryente. Awan lat liwliwa maun. Ay, baybay amon day taliwliwa. No gastos laeng ti kasukat na. Ayan na nga itiragsak mon itibiyag no kasta. Hindi pa'y akayat kumatiag bike, paray. Tanay, lumukluk magdataong. No siya, agbay ka ka tamaburing ak iji balay may. Asi inumat nga itisan na maburing. Kat no bawal amin ako nam. Pudno, paray. Ay, ibagam akan ni misis mo. Apaan na ka? Iso abay ako. Sige nga raw. Ingkagbay ka, paray. Ay, uwan paray. Angam, kita ama. Ado ti dadakal alugan, di tahiway. Lolo, nagmayat kagyan dito yung balayo. Naragsak kami ka ni Ading ko. Ay nasaya at ano naragsak kayo adwa kini ading mau. Ni Ading kumat ka no, ti sumublat nga agbuya. Ti sabali mo ti kayat na abuyaon. Kasta, agsinublat kayo. Tapno sanyo apagapaan ti remote control. Lolo, kayat ko tiyak merienda. At damakan ni kusina, yung kagalay ti ka na mijay. Ay, aguray, tamapan ko damagan ka ni Ading ko, no anya ti kayat na. Mada Diyos si Jay, agtimpla kayo no kayat yaw. Ay na, katawa manen akatawa da ito ataon. Ay, hanya man nga tatikat katawa na. Ay, Magnaw, agsardang ka man nga katawa? Ay, di na pagsardangan Bakit. Kaya't ko naragsak ka kakanayon. Ay, nagado ang problema dito balay. Nagado ang maaramid. Ang maaramid mo pa ilati agkatawa? Amin na tao, ada problema na. Ada yamot awan problema na. Sika lang mo timang pagpadakkel iti problema. Anya ti kunam. Jak amaw, no kaya't pa'y nga gawid na giti anak mo dito balay. Maburing da. Tanagado ka mo ti bawang. Ay, kaya't ko lang mati makatipid. Pudnaw narigat ti biyag, winay. Ngem uray no kasta. Naskay naragsaken tayo ti bagbagi tayo
Maaramid mo pa ang tagragsak. Awan lang arog kwartata yun. Panawan na dito, itakayat ko tinaragsak. Na, Agkatawa nga agbuya iti videos dito yung Facebook. Di nakrumbang alapdan. apay ngay tatang, tasan mo matan akadwa dagiti anak ko. Isu nga roti kayat ko nga ibagakan ka. Tadi na matan kayat ti agawid dito yung balayaw. Ijay da kanon balay nga gyan. Na, naglulukon dagi jay nga ubeng. Maboring da kano dito yung balayaw. Apay ayang nga main. Anya ti mapaspasamak dito yung balayaw. Saan da kano makapagbuya iti TV dito eh. Awan pa'y kano silaw dito yung balayaw. Saan da makarami dito assignment da. Kwa, tatang. Imbagak da ito yan kinilakay mo. Ulitak nga ibagakan kawin ay. Sana bale nga awan kwarta basta naragsak ti pamilya. Uwen nga ro tatang. Naamiris kumatday ta. Umisam tayo lata. Ruray ka sa no ti kinarigat ti biyag. Tano naliday ka. At adda ado magsan ti panagbiag. Rumar ka manan, lakay. Inakagbay ka, tawa mo aramin dito yung balay. Pati pa nagkatawa ka, ibawal mo may. Na, ay, mapan ka manan agbike. Kiway, anyang iti aramida dito yung balay. Bawal ti agbuya, bawal ti agkatawa. Kano bawal mo amin na yun? Kunak kuma, amapan mo sukunan dagiti ubeng. Nangag mo timbaga ni tatang. Saan na kahit dagiti ubing ti agawid dito ita maburing da kanaw. Ay, lakay, yung kasukunan idan Ipilit puntumit ti kayat mo. Katpudnumot nga min na nagburing dito yung balay. Maburburing aktubay. Na. Sige, panawandak nga rudan. Panawandakan. Paisangit na. Nagdagsin laki din tilubong. Ano kastay? Nagrigat lang arudin ti panagbiag. Agsangit ka pa Sandak namin na nakay-kayat. Siyak pa'y nga ado. Ti sakripisyo na iti na iti pamilya ti Guranyaw. Sige, pumalaw kayo aminain. Bye-bye andakon, ngagmay-may siya. Ni, Mare, nakaisam ka mat itangal daw. Ay na, kastala tibiyag amare. Naragsagak ngamin, tanagawid dagiti anak ko. Ay, kat nasaya at ano kastan. Ay, win mare, madamada itang agbuy-buya iti TV. Kadwada ti amanda. Naragsak ano kasta, Mare. Win mare, kat agluto akano iti merienda. Iso mapanak man dita kantina, tagumatangak iti lutuak. Ay, kat mangtad kanto man magngarot, Mare. Win amare, basta siga. Titang gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao, ako na. Sana bale nga awan kwarta, basta naragsak ti pamilya. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatipyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Gusto latibiyag! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.